Kania kan long ka khubor ka ban penkendit iki babun kinong syong jong kerilom kasi ba jentia. Batang ha kanong ba shlong kidan palat saus pangut ki kena ki badan pedang kejing kordit kejing im jongki. Namar kejing dan bun ki long yeng ki bapat bapra. Ya gini kejing syam menta ladap belum topru da kejing tho bat penmi sendan da kakot. Ya kebelalek da kawai kekenhun Tremon ngobha na kebenta ka bha kamyat jongki kena. Kekenhun belatip kum ke Reach Shillong Ministries ke belatrekam mentala palat khatsan senam nadu belasang yaka. Nadu ki kendiat senam belala kalalum jing tip alor kejing don ki kena tang ha kanong ba Shillong ki badu eko hok jongki ha ki babun ki liang la kalong ha kerukom im ke bam kedi ke puli putih bat ki wedi kejing don kam ha kejing long kena jongki. Bat kenia baru ka jatang namar bagi wan ki long yeng ki baduk tasam na ki long yeng ke biya pat japra bat ki wedi ki daw. Ke bapendu opat eko hok jongki wat ki im lang salang. Katkum kejingkan belalum da kena kenhuan hapok kejing alam u Reverend Ruben G lalu kum presiden. Alap bagidan sauspa sanpo nyongut ki kena ke biya kendo ya kum kini kejing e. Kishnong ki bag Reach Shillong Ministries kelalum jing tip alor kejing im jangkum kini ki kena ki kenthop ayodo madan reteng mauba maublei maupat nong mensong Pulis Bazar Polo bat tentor umkra. Ki kena ki belayo banekran ki kena ki bae maki surok ne ki belatip kum ki children in street situations. Ya kini kakot kebelatip kum ke children at risk la plat pat ba da ke jingelang kebelalong hak ar pun terik mentau bena jembang ar hajar arpuar da ke deputy commissioner ke district East Khasi Hills ikong Isa Wanda lalu kum ke Kongsan. Rengkat ke jingedan lang ke district child protection officer ke East Khasi Hills ikong Matti El Warjri kum ke Sembut Kongsan.